Manastir Svetog arhiđakona Stefana, Banjska, nalazi se pod obroncima planine Rogozne, nedaleko od grada Zvečana, pokraj istoimene rečice Banjske. Zadužbina je svetog kralja srpskog Stefana Uroša Milutina, koji je vladao Srbijom od 1282. do 1321. godine, a određen beše da u njemu po smrti počiva telo ovog bogoljubivog kralja. Prilikom sukoba oko prestola kralja Milutina i kralja Dragutina, Milutin pozva k sebi sa Svete gore oca Danila, bivšeg hilandarskog igumana i karejskog isposnika. Njemu je poverio svoju kraljevsku riznicu i ovoga uveo na upražnjeni presto Banjske episkopije, a on odlazi u rat. Po okončanju rata zavađena braća se mire posredstvom majke kraljice Jelene i arhijepiskopa Save III. I tu se dogovoriše da zidaju manastir Svetog arhiđakona Stefana, a staranje o tome poveriše episkopu Danilu, čoveku prepunom duhovne mudrosti. Osim na državničkom i ratničkom planu, Milutin je veoma mnogo učinio za kulturu srpskog naroda. Živeo je u vreme takozvane renesanse paleologa, kada je posle pada Latinskog carstva Vizantija povratila Carigrad i balkanske prostore i sa novim elanom krenula u obnovu države i kulture. Milutin se potpuno okrenuo Carigradu, te je živo učestvovao u velikim kulturnim naporima toga vremena. Milutinovi biografi navode njegove velike graditeljske poduhvate. Gradio je gradove, letnjikovce, naročito na Kosovu, podizao je i darivao crkve i manastire širom hrišćanske vaseljenje, počev od Sinaja, Jerusalima, Carigrada, Soluna do Svete gore i svih krajeva srpske države. Ta velika graditeljska aktivnost praćena je razvojem umetnosti, slikarstva, književnosti i primenjenih umetnosti vezanih za crkvu i knjigu. On je pored toga zidao i bolnice, unapređivao velika manastirska vlastelinstva, kao ekonomske resurse, kovao je novac, otvarao rudnike. Vreme kralja Milutina je u slikarstvu dalo velika dostignuća, te su slikari iz tog perioda poznati i po imenu. Razvio se novi slikarski stil koji pojedinci nazivaju narativnim slikarstvom, koje je smenilo monumentalno slikarstvo prethodne epohe. Milutinova epoha je u književnosti dala niz značajnih dela i izvrsnih pisaca. Ta se delatnost odvijala u prvom redu u Hilandaru, koji je Milutin znatno unapredio zidanjem nove crkve, obnavljanjem utvrđenja i zidanjem novih. U Hilandaru je živeo i stvarao Teodosije Jeromonah, veliki pesnik i pisac kulta Svetog Simeona i Svetog Save. U Hilandaru je arhijepiskop Danilo II. Pisao žitija mlađih Nemanjića, Milutinove porodice, život kraljice Jelene, život kralja Dragutina, pripremao veliku buduću biografiju samog Milutina. Nikodim je sprovodio reformu u crkvi, Danilov učenik sastavljao Danilov zbornik i drugo. Manastir je postao stavropigijalna carska lavra, četvrta po redu, odmah iza Studenice Mileševe Sopoćana, a prestaje biti episkopija. Kralj Milutin ga je bogato obdario, o čemu svedoči njegova kraljevska povelja, čime manastir postaje jedan od najvećih feudalnih poseda crkve u srednjovekovnoj Srbiji. Izgrađen je u raškom stilu, po uzoru na Studenicu, ali i sa značajnim karakteristikama arhitekture 13. veka u Srbiji. Na ukrašenom ulazu od klesanog mermera ističu se dve kule zvonare veoma visoke. Na ulazu iz priprate u naos nalazio se veličanstven portal, sličan Studeničkom, o čijoj lepoti donekle sada svedoči Bogorodica sa Hristom u naručju u manastiru Sokolica. Iznad centralnog dela uzdizala se visoka kupola, dobro osvetljena, a sa bočnih strana su prostrane pevnice. Oltarska pregrada je od klesanog mermera u mozaiku. Oltar crkve je trolistan i veoma prostran.
Spolja je crkva bila urađena od trobojnog glačanog mermera, a prozori u romanskom stilu ukrašeni reljefima. Unutrašnjost manastirske crkve je bila čudo od lepote, sa svojim pozlaćenim freskama i mnoštvom zlatnih ukrasa i sasuda, te je ostalo zapisano u srednjem veku. Prizrenske crkve Patos, Dečanska crkva, Pećka priprata, Banjsko zlato i Resavsko pisanije nigde se ne mogu naći. Kralj Milutin se upokojio 1321. godine u Nerodimlju, a arhijepiskop Danilo je njegovo sveto telo preneo u Banjsku i sahranio. Kasnije je ovde sahranjena i kraljica Teodora, majka cara Dušana. Nakon 3 godine, zbog znamenja i svetosti od groba svetog kralja, izvađeno je njegovo telo potpuno netruležno i postavljeno ispred oltara pred Hristovom ikonom. Službu i žitije mu je sastavio arhijepiskop Danilo, koji ga veliča kao isceljitelja od raznih bolesti i zaštitnika otačastva. Milutinova zadužbina Banjska je nesumnjivo već od nastanka 1314. do 1316. godine intenzivno negovala uspomenu na svog ktitora i u njoj su pisana dela za svetački Milutinov kult. Prvi takvi tekstovi nisu sačuvani. Milutin je ubrzo posle smrti 1321. godine dobio svetački oreol 1324. godine i za taj čin su morala biti sastavljena neophodna kultna dela, crkvena služba i pohvala, ali ona, nažalost, nisu sačuvana. Do našeg vremena su stigle pohvale i služba koje je decenijama kasnije, 70. godina 14. veka, sastavio banjski monah Danilo, kasniji patrijah Danilo III, koji je taj proces završio uobličujući u jednu celinu uspomenu na Milutina i majku mu Jelenu i brata Dragutina, onako kako se i danas u crkvi slavi njihov praznik 30. oktobar, a 12. novembar po novom kalendaru. Manastir Banjska je stradao od strane Turaka, a Milutinovo telo je preneto u Sofiju, gde i danas počiva. U najezdi Turaka 1389. godine manastir je porušen. Turci manastir pretvaraju u vojni logor, gde na mestu oltara formiraju džamiju, a u južnoj kuli tamniče i zlostavljaju srpski živalj. Takvo teško stanje traje do 1900.